Qanchadan turadi? 18. Aka to'qtu qancha? 21. 21. Mana 1. Aka qancha to'qtu? 23. Qo'zi? Qo'chqorlar bor. Qancha mo qo'chqor? 20. 20 so'rab o'tdi. Soat 11:30 bo'lib qoldi. Bozorni bayqadinglardan. 1. Qanchadan aka qo'chqorlar? 20. Ya, 20. 20 dan berib so'rasizlar. Qo'chqorlar 20 dan berib so'rasizlar. O, 2, 3, 4, 15. Burada moljerlerde. Qancha nerga? Qanchadan bu? 13 dan. 13 dan. Urg'achi bor, a? Urg'achi. Bor, urg'achi. 13 dan. Mana Qancha? 20 qo'y. Qo'y 20. Mo qo'zlarchi? 18, 16. Erkek-a? 16. Do'st, qo'zlar qancha? 15. Erkek-a? Erkek var, urg'achisi var. Ha, erkek urg'achisi bor. No'g'a 2 qizil. 18, 16. No'g'a qara. Urg'achi. No'g'a aqmanetati qara urg'achi. Bor 15 dan. Surodos var 15'te. Aka, qanchadan surib o'tasizmi? Nirinostor charpa qo'y. 13 dan mo'lar bor, a? Charba qo'y. Mo qo'zlar qancha ekan? 12 dan. 12 dan. Charbalar 13 dan surib o'tdi. 12 dan surib. Urg'achi aka? Urg'achi. Barli urg'achi. Aka, mo charpa qo'ygancha. Qancha? 17. Bu qancha? 20. 20. Ülkenin mi? 20 deydi. Qo'yni qancha surib o'tasiz? Qo'y qancha? 26. 26. 26. Qancha surib o'tasiz o'g'il? 23'te mi oluyor bu? 23 dan. Aldili urg'achi bu, Hozir. Qo'zi bu, 23 dan. O charbalarchi? 16. 16 dan. Urg'achi bularda, Urg'achi bor. Aldingizmi aka? Yo'q, qosmay uni satar. Qancha bu? 20 deb atam. 20. 2 tish. Qo'smen 20 deydi. 2 tish. Qandaysizlar siz? Qartan qo'ylar surib o'tishmaydi tartqanlar. Tartaylar. Qancha charba qo'ylar? Mıhtısın sat, mıhtısın sat çördün ya. Kartan tartayın. Ne gerek? Kartan nelersin? Ne gerek? Kaça bu çarbalar? 17 lira. 17 lira. Ne oldu sen? Al. Seninki kaça bu? Ya. Kaç? 11 bin mi? Kaç konuş? Ya. 23. 23, 11 bin. Koz kaça o eke? 14. Urgaçı? Ha, bıçma aldı. 14 değil, bıçma aldı. Kozlar kançadan mı? Aldım buradan. Kança oldu mu? 12, 13. 12, 13. 12, 13 oldu. Erkek kozlar, he? Erkek. Erkek kozlar mı? Vay ki, vav alttır. 12, 13'ten aldı. Ne iyi o zaman. Foto. Ne. Mına jigitler, satıqa. Qo'y, mıhtı qo'y. Mıhtari. Linya bor. Yine var, tuyunda kaldı. Linya bor, tuyunib qoldi. Tishi qancha? Oldu 2 tiş. Ha, 2 tish mi? Ha, 2 tish ekan. Tuyunib qoldi deydi. Широкий. Широкий, длинный. Parametrenin çenegen жоқсыңар да, кемерне. Жақсы екен, 2 тишке. Қошқор, жақсы қошқор қойылған.
Жақсы қошқар қойылып тұр. Бас қанша? 70. 70. Басы 70. Сұрап отшат. Есін түшіп берішет. Есін номерін қалтырып қоғым. Дағы қайсы линия тейбусың сұрайсың. Номерін айтып қойшы, брат. 707. 0707 95. 95 77 78. 78. Çalasыңар, сұрайсыңар. Қосымша мағлұматты. Кайнада. Кайындыда. Қыздар қаншадан сұрап отырсың? 13-те. Ұрғачы еркек. Ұрғачысы да бар, еркегі де бар. Ұрғачысы да бар, еркегі де бар. Abi sen al. Қозылы қойлар жағын сауаштады. Артықтен сұрайлыч. Қой қанша жеке? Қой 30. 30? 30 дейтін ол құйрығы необычный екен. Қанша тіш болып қалды? 6 тіш. Төгірі тіш болды. Бұлар да лесілерге қарашты бұл. Қанша бұл? 14-тен ұрғачы. 14-тен бересіңер же сұрап отасыңар? 14-тен бересің, көстерін 16-дан сұрап отасыңар. Ақ қой қанша екен байке? 22 болды. Болушылы, болушылы 22 дейді. İyi baba dedin. Болушы 22 дейді. Қанша қой бай? 22? 22. Bol al. Чоң қой. Чоң қой 21-ге кетті. 8. 21 болды. Қой толы тұра ғой бұл. Қаншаны сұрап отырсыз ба еке? 20 ғой, ұрғачы. İçki iç. Oo. 14. 20, 14. Bak ya kaç? 24. 24. Erkek be? Boz diş. Boz diş 24 dedi. Bazarda bazar. Bazar qanday? Дос, қаншадан сұрап отырсың оны? 20-дан ба? Ұрғашылар, Әте еркектеріңші? 20-дан сұрап отыр мына. Саат 11:30 болды. Бүгін арашан ас шығып тұр сілерге. Шарбалар тартым. Қаншадан сұрап отырсың ба екен? Ұрғашы еркек? Қанша? 18-тен? Еттік ең олар. 18-тен сұрап отыр. Қозылар. Сілердікі ше ба екен? Қаншадан сұрап отырсың? Еркек ұрғашы? 17'ten. Аралаш, Aralaş емес, ұрғашы. Бар ұрғашы мұн бар? Бар ұрғашы екен. Байке, албанын ішіне мұн чоң қойларда кіреді бе? Kurgu öyle 18'te. Құрғы ойлы 18-те. Жақшылы қойлар. Құрғы қойды ойлы, құрғы ойы 18-тен бетті шарбы. İnternetke ертең демеге шығып Төрт түшкен. Бар 18-тен бетті. Мақұл байке, соданыс болсын. Саттың жа алып отасың. Қанша? 30 boz. 30 боз. Тиши? 6 diş. 6 тиш, молодец. Тишти да білеткен жігіт, Бәке, қанша өкен ол қара тоқты? 23. 23? Тигделе ұрғашы да, 3 öten Алар қаншадан бәке? Ya. Birdeyle bağlı. Бар бірдейді, 23-тен дейді. Қара жақшы кен. Қанша өкен? Неплохая дегенде. Ол қойларым зор қойлар. 28'te 15 сразу. Қаншадан береді? Кем? Мол қойларды арзан сұрап тұр. 28-тен дейді. Білмеймін, ол жерде өзіңір байқайсыңар ғой, менің көз қарашыма чоңылы қойлар екен. Арғырақ екен. Тіштері деле қату деле емес қой. Тіштері қандай? 6 тіштер бе? 6 diş. Haydi koylar sen. Başından başla koysun. Мына байкелер 10 башты алып саласыз дейді сразу аз. Басын еліштіріп тұр. Алдыңар бе байкелер? Я.
болsun. Qanchadan bo'ldi sekret bo'lsin? 15 dan urg'achilar. Quruq, a? Mana urg'achilar, quruq. 15 dan bo'ldi. Mal buyursin baykalar. Qara qo'ylarda chiqsin. Qanchadan so'rayapsiz bayka qara qo'ylar? 25 dan. Bo'lsa 25 dan so'rayapman. Qanchadan so'rayapsiz bayka? Qanchadan so'rayapsiz? 26 dan quruq. Ha, bar quruq 26 dan. Bar qo'zuv bayka. Jekitishlar. Qo'zlar 26 dan deydi. Bayka aldingizmi? Qancha bo'ldi? 15 dan. So'ygonga, a? Bayka nima olib kelayotgan 15 dan. Aldınız. Qanchadan bo'ldi? 20. Mol 20 cho'ng, a? Ichki bayka. 20 16. 20 16. Arasanlar qancha bo'libdi? 35. Mo 35 mi? Deymiz? 35 deydi qo'zlar. Qanchadan so'rayapsiz? Realni aytsangiz beraman. Qanchadan so'rayapsiz? Saf to'g'ridan so'rab qo'yaman. Hadi o'zing aytaver. Qizillar yaxshi kelmaymi shular qancha? Bunlar qanchalik aka? 25 ta. Ya, 25 ta. 25 ta. Qanchandi? Nerede kim? Sen kim? Yo'q, yo'q, men kim emas, menda video o'tib. Esi yo'q-ku bu. Yaxshi qo'zlar. Yaxshi. Qo'chqor qancha? Qancha? 25 so'rata. Shu berasiz. Qo'y. Qo'chqor. Qo'chqor. Jamda turgan semiz. Qancha kim bo'yka qara? Urg'ach. 18. 18. Bulchi bo'yka charba. Ya. 14. 14. 18, 14. Urg'achlar. Urg'achi Qancha? 13 ga beraman. 13 ga bermay qo'ydingiz. Berib beraman deydi. Ha, berib berasiz. Erkingiz? Bunisi 14. O'zim 14. Urg'achi qo'ylar bo'yka. Qancha? 17 dan. 17 dan. Qanchadan so'rayapsiz bo'yka? Uchoqtormi? 85, 80. Farqında. Mol 85 qo'y. Ha, ular 85 şöyle. Yine 80 dan, ne? Ha, 80 dan. Qanchadan so'rayapsiz? 75. 75 dan. 75 dan so'rayapsiz deydi. Uchoqtor. 85. Beraman. 85 ga be. Yaxshi kana aytdi u. 85 ga berib ko'ring. Lekin veloshkekdan bu. Ikki bo'lma jeb sash kerak. Maqsad so'zlar bo'lsin. 75 so'rata. 75 so'radi. Bo'z bo'lsa. 75 so'radi. Qancha? Turdi. 45? 45 deydi. Urg'achi? 115 deydi. Birinchi to'p 115 turadi. Bundan soat 12 ga yaqinlab qoldi. 11 jarım. 115 deydi birinchi to'p. Qancha so'm? 115 deb turam. 115. Tuti qancha voy? Birinchi tut be? Qo'shchimi? Birinchi tutmi? Bazar yo'q. Mana moldalar 115 ga, moldalar birinchi tutgan. Yaxshi-ku, so'yib tut. Хорошо, мой старательный. Накася хорошая. Ой-ой. Bası qancha voy, sledki? Voy, sledni biladi deydi-ku basni. Bo'z qisirmi? 6 ay bu. 6 ay bo'lsin. 130 lira otamiz. 130 Frotos deydi. 3-chi tut deydi. Yaxshi.
Alтай боз. Altai 3-cü tut. 3-cü tut. Sütü kança var eкен? 15, 16. 15-16 deydi sütü. Bası? Bası 130 lira. 130 lira otası. Uy Karaoltada. Karabaltada. Nomerinizi aytып koyuңуз. 557 0557 kança? 17 17 02 02 83. 83. Çalasыңар, сурайсыңар. Уй Кaraoltada. Uy satылат. Боз. 7,5 ay boz. Kançanчы tut? İçinde 4. İçinde 4-cüsü. İçinde 4-cüsü 7,5 ay boz. Bası? 120. Süt kança berет? Süt kapatıyor. 12-13 litre. Torpaqdan tышкары 12-13 берет дейт. 120 дейсиң басын? Karaoltada. Karaoltada кем болот дейт. Номериң айт. 0558 0558 11 88 11 88 43. Daha bir uy satılат. Tutu kança bunun? 3-cü tut. Қазір боз. Boz, Altai boz. Noşten sağ. İçinde 4-cüsü? Yo, üçüncüsü. Ha içinde 3-cüsü ya. 3-cüsü eкен. Bayovoy da o tanışa. Жақсы eкен. Жақсы eкен. Gelmedi bana ekan. Ökümdey. Чисто домашний var bu. Домашний ya. Karaoltada ғой? O Karabalta Alexeyev. Karaoltada Алексеевкада екен. Басың қаншада отырсың? 150 surat. 150 сұрап отырсың, ә? 150 сұрап отыр екен. 150 просит. Boy 1.28. Boy 1.28? Boy 1.28 де. Süt қанша береді? Süt 16 plus minus. 16 плюс минус. Jem жақсы берілсе, адамға жақсы береді. Жем жақсы жесе, да, жақсы береді дейді. Ана. Номерін айтып қой. Номер 709 709 37 37 82 82 88. WhatsApp номер. WhatsApp'tan. Çalasыңар, жазасыңар, сұрайсыңар. Так, Бұл да сізге қарашты. Бұл да тоқол 8 ай Тоқол. боз, 4-3 туып. А, бұл 4, ә? Бұл тигрен 1 жаш. 4. 8 ай боз дейді. 4-ші туыт. Тоқол екен. Ошол эле жигитте. Сүтү кандай bunun досум? 18. 18, ә? 18 берген. Басың канчада отасың? Басым бұл да 150 сурат. Бул деле 150, ә? Мына 150ден сурап атат экен, мына 2. Бойлор деле бир экен, мына 2 токол 150ден сурап атат. Чаласыңар, сурайсыңар. Номерин калтырып коем экранга. Биринчи тутпу, ә, бул да? Бозбу, боз эмес? Бул да биринчи тут экен. Боз. Канча ай боз? Мартта. Басың канча сурап атасың? 120 сурап атасың, ә? Уй Кaraoltada. Сүйлөшүү жолдор болот, ә? Номерин айтып койчу. 0702 09 77 09. Чаласыңар, сурайсыңар бүгүн номерлерин алып бергендер. Чөп жака келип, Сивас башалып. Зачем тебе код ставил? 9 сом экен. Arpa canlı bedemle savunlar. Ну, 330 дейт. Çok. Metod 330 дейт. Вот. Биринчи кос. Первый кос. Мол, камыш аралаш чөпкө мону байке. 200дөн сурап атасыңар, э? 200. Көктүктөр 400 деп атат. Мына могу саманды 200 деп атыптыр байкелер. 200 дейт, түшүп беребиз дейт. Саман 200. Koyup koyuşun gerek yok. Bol olsun böyle bol da al. Asış gerek yok. Bak okşa Мына бүгүн 21 декабрь Кaraolta мал базары чөптүн баасы көк чөп 420дан сурап атышыптыр. Саман 200дөн экен, кастра 300дөн экен. 350дөн биринчи кос ушундай чөптөр бар экен. Аралашчы. Бетиге окшош.